Hi guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Buri wese mu gukanda subscribe kuri YouTube channel East TV. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko ntazahwema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ku munsi w'ejo hari tariki 19 z'ukwa kane mu mwaka 2022. English Premier League yarakomezaga, shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza England Derby. Ikipe ya Liverpool yakiraga Manchester United Anfield Road. Umukino watangiye ku isaha 3 z'umugoroba. Manchester United yari ifite abakinnyi batakigaragaye kuri uyu mukino, navuga Cristiano Ronaldo, Rafael Varane, Fred ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko Cristiano Ronaldo yari yagize ikibazo cy'uko umwana we yitabye Imana. Ikipe ya Liverpool kuri uyu mukino yakinnye system ya 4-3-3 mu izamu ya Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip nimero 32, Virgil van Dijk nimero 4, Andrew Robertson nimero 26, Jadon Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara nimero 6 mu mugongo. Batakisha Mohamed Salah nimero 11, Sadio Mane nimero 10 ndetse na Luis Diaz nimero 23. Liverpool abakinnyi yabanjemo kuri uyu munsi nabo yabanjemo ubwo yatsindaga ikipe ya Manchester City muri FA Cup semi-final. Uyu mukino wa Manchester n'ikipe ya Liverpool waje kurangira Liverpool itsinze ikipe ya Manchester City ibitego 3-2. Ku ntebe y'abasimbura kuri uyu mukino Liverpool yari yasizeho Kieran Keller, Ibrahim Konate, Joao Gomez nimero 12, Constantino Stigmas nimero 21, Curtis Jones nimero 17, James Milner nimero 7, Naby Keita nimero 8, Divock Origi nimero 27, Diogo Jota nimero 20. Mu basore bakunze kwigaragaza bakoreye ibitangaza mu ikipe ya Liverpool Diogo Jota, ariko ni igitangaza kuba kuri uyu munsi wumva ko uyu musore ari umwe mu bakinnyi binjira mu ikipe ya Liverpool asimbuye Luis Diaz cyangwa se Sadio Mane. Diogo Jota mu mwaka 2020 ubwo yageraga mu ikipe ya Liverpool yarahageze ahita arisha bench umusore witwa Roberto Firmino, ariko ubu yaba Diogo Jota yaba Firmino bose n'aba bench ari mu ikipe ya Liverpool. Ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United system yari 4-3-3. Nizamu yari David De Gea, Victor Nelson Lindelof, Harry Maguire, Phil Jones ndetse na Aaron Wan-Bissaka. Imbere ashyiraho Diego Dalot, Paul Pogba, Nemanja Matic. Yatakisha Bruno Fernandes, Antonio Elanga nimero 36 afatanya na Kizigenza Marcus Rashford. Uyu mukino ukaba waje kurangira ikipe ya Liverpool Anfield Road itsinze ikipe ya Manchester United ibitego 4-0. Ariko kuri uyu mukino nk'uko abafana b'ikipe ya Liverpool bari babyiyemeje ku munota wa 7 bafashije Cristiano Ronaldo mu gahinda arimo, bakoma amashyi umuguhera ku munota wa 7 kugeza ku munota wa 8. Umunota wose urashira Anfield yose bari gukoma amashyi. Bamwe mu bafana b'ikipe ya Liverpool bari bafite imipira yanditseho Cristiano Ronaldo. Manchester United kuri bench yashyizeho Dean Henderson, Eric Bailly, Alex Telles, Haben Mejebi, Scott McTominay, Jesse Lingard, Juan Mata, Jadon Sancho nimero 25, Alexander Garnacho, umusore wavuye mu academy y'ikipe ya Manchester United wambara nimero 75 yazamuwe na Ralf Rangnick. Uyu mutoza wavuye mu ikipe ya Leipzig byagiye bigaragara ko yafashije abatoza bagiye bakomeye ku mugabane w'Uburayi kuzamura urwego rwabo, navuga nka Thomas Tuchel, Jurgen Klopp. Ariko ikigaragara cyo muri English Premier League byaranze burundu. Ku munota wa 5 gusa w'umukino Luis Diaz yateretsemo igitego cya mbere kuri assist yawe na Mohamed Salah. Uyu musore Liverpool imukura mu ikipe ya Porto. Nta muntu n'umwe watekerezaga ko Luis Diaz yakina umupira umeze utyo, ariko kubera mentality y'umutoza nka Jurgen Klopp ubasha kugira ibintu ashyira mu bakinnyi, ibaze ko ari umutoza iyo Liverpool itsinze ajya mu gikona akabatekera. Ku munota wa 10 gusa Jesse Lingard yaje gusimbura Paul Pogba wagize ikibazo cy'imvune. Ku munota wa 22 w'umukino Mohamed Salah atsinda igitego kuri assist ya Sadio Mane. Igice cya mbere cy'umukino kiza kurangira Liverpool ifite ibitego 2-0 bwa Manchester United.
munota wa 80 Naby Keita yaje gusimbura Thiago Alcantara. Ku munota wa 84 Habin Majebi asimbura Anthony Elanga ku ruhande rwa Manchester United. Ibaze ko Manchester United iri yamaze gutsindwa ibitego 2-0, yaje kongera igatsindwa igitego cya gatatu cya Mohamed Salah. Ku munota wa 84 ku 85 Mohamed Salah yongeje atiramwe agashyingura cumu kuri assist nziza cyane yahawe na Diego Jota ubwo yinjiragamo asimbura usari witwa Luis Diaz. Ubaka kanya Liverpool yisigaragaza ko ari imwe mu makipe akomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza kandi ko yifuza kugaragara neza yaba kuri calendar ndetse no ku ruhande rw'amakipe afite ibikombe byinshi mu gihugu cy'Ubwongereza. Uko Liverpool iramutse itwaye igikombe cy'uyu mwaka wa 21-22 yahita yuzuza ibikombe 20 ikanganya ibikombe bya shampiyona na Manchester United. Ku rutonde rwa shampiyona aka kanya Liverpool ifite amanota 76, iri ku mwanya wa mbere, imaze gukina imikino 32. Ku mwanya wa kabiri turasanga Manchester City na 78, ku mwanya wa gatatu Chelsea, kane Tottenham Hotspur, 5 Arsenal, 6 Man United, 7 West Ham United, 8 Wolverhampton Wanderers. Ku mwanya wa 9 turasanga Leicester City. Ku mwanya wa 10 turasanga Brighton and Hove Albion na minota 40. Manchester United yagiye gukina uyu mukino iri ku mwanya wa 5, ariko uyu mwanya wa 5 yari uriho kubera ibitego. Irushaga Arsenal igitego kimwe ariko ibashije gutsindwa ibitego 4-0. Arsenal ihita imbere ifite amanota 58 yanganye na Manchester United, ariko Arsenal karusha Man United ibitego 3. Ku mwanya wa 11 turasanga Brentford n'amanota 39. Ku mwanya wa 12 hari Southampton. Ku mwanya wa 13 hari Crystal Palace. Ku mwanya wa 14 hari Newcastle United. Ku mwanya wa 15 turasanga Aston Villa. Ku mwanya wa 16 turasanga Leeds. Ku mwanya wa 17 turasanga Everton ya Frank Lampard. Ku mwanya wa 18 turasanga Burnley n'amanota 25. Ku mwanya wa 19 turasanga Watford. Mu gihe ku mwanya wa 20 ari nawo wa nyuma tuhasanga ikipe ya Norwich ifite amanota 21 mu mikino 32 irimo umwenda w'ibitego 44. Imwe mu ekipe yagiye yitwara neza nabi cyane muri season ya 21-22. Amahirwe menshi cyane nuko ikipe yazerekeza mu cyiciro cya kabiri cyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Muri English Premier League, Everton ni imwe mu ekipe guhera mu mwaka wa 2012 yagiye yitwara neza cyane, ariko muri uyu mwaka yashoye amafaranga menshi, igura abakinnyi benshi, izana umutoza mwiza nka Frank Lampard guturuka mu ikipe ya Chelsea, ariko byaranze burundu. Baragerageje batira abakinnyi mu ikipe ya Manchester United, batwara Donny van de Beek, bakura Dele Alli mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Ubaka kanya ikipe ya Everton iratakirwa na Richarlison, Dele Alli ndetse na Dominic Calvert-Lewin, ariko ntibyayibuza kujya ku mwanya wa 17. Niyo mpamvu English Premier League bakubwira ko ari shampiyona ya mbere ku isi. Muri English Premier League umukino wabaye kuri uyu munsi rero, Liverpool ikaba yatsinze Manchester United ibitego 4-0. Anfield Road. Muri La Liga Santander ikipe ya Mallorca yaje gutsinda Deportivo Alaves ibitego 2-1. Mu gihe ku isaha 3 n'ubundi ikipe ya Real Betis yaje gutsindwa na Elche igitego 1-0. Villarreal itsinda ikipe ya Valencia ibitego 2-0. Kuri uyu munsi Abanyarwanda muri rusange buri muntu wese mu gihugu cy'u Rwanda yarategereje tombora y'igikombe cya Africa Afcon 2023. Mu itsinda R ari naryo tsinda rya nyuma, ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yaje kwisanga iri kumwe na Mozambique, Benin ndetse na Senegal. Abanyarwanda bose bikoza mu bicu baravuga ati ku nshuro ya 4 turongeye duhuye mu itsinda rimwe na Mozambique. Right now buri muntu wese aribaza ko muri iri tsinda ikipe ya Senegal izabiyoboye, ariko s'u Rwanda nanone tukongera tukibaza ese Mozambique na Benin zizongera zituza imbere iryo ryari itsinda rya nyuma, kandi naryo itsinda u Rwanda rwajemo. Mu itsinda A ryari ririmo ikipe ya Nigeria, Sierra Leone, Guinea Bissau ndetse na Saint Thomas. Mu itsinda B ririmo Burkina Faso, Cape Verde, Togo, Eswatini. Mu itsinda C urasangamo Cameroon, Kenya, Namibia ndetse no Burundi. Mu itsinda D turasanga Misiri, Guinea, Malawi, Ethiopia.
mu itsinda E turahasanga Ghana, Madagascar, Angola, Antana, Centrafrica. Mu itsinda F turasanga Algeria, Uganda, Nigeria ndetse na Tanzania. Mu itsinda G turasanga Mali, Congo, Gambia, South Sudan. Mu itsinda H turasanga Cote d'Ivoire, Ivory Coast, tuhasange Zambia, tuhasange Comoros, tuhasange Leoson. Mu itsinda I turasanga Congo, tuhasange Gabo, tuhasange Sudani. Ikintu cyo kwishimira kuri uyu munsi ni uko u Rwanda rwongeye kwisanga mu itsinda ryiza, itsinda bishoboka ko twazitabira amarushanwa y'igikombe cya Afurika. Les amis, ndagushimiye wese mo kudukurikirana, ni iby'agaciro kandi komeza dukurikire, natwe ntituzabima kubagezaho amakuru. Kanda subscribe kuri YouTube channel East TV, kanda subscribe kuri YouTube channel East TV, kugira ujye ubasha kubona inkuru, film, comedy ndetse n'izindi ndirimbo z'abahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda zigenda zica kuri televiziyo. Jye wumva ndi Olivier Fernandez, turabakunda, see you.